Yo, medima alovre. Bedi ma Queen of Nzema land. Enne menbele bali adwari bi. Na adwari mo menbe eleba ye rira. Medi duma ke. Ku yele lidebie kpale. Ehye Nzema bema yelo yewon. Na se ye doye wo a Nzema ba vaida na kpale yakda. Se ye doye wo a tunvre awreke kwaka. Motozun sala dumonuti Nzema ba vaida na kpale yakda. Nzunjoke ye nkpena maha. Kransala bedumo izwo gana gazra. Onam ku yele elola mo ye no ye wo ngbache yengure ye wo yika yo bia ye ka ehima mu ye nyaginambre sheti niamo izwo gana gaz. Se do ye wo a tunvre awreke kwaka motozo nsala dumonuti Nzema ba vaida na kpale yakda. Mekamo ye papa spanyanke wo gana gaz kenla ye di Nzema koniala ye duru ye nye ziyo nyunu ye yeri kpadre de ba yirin nyan be vrike be fa ye papa prophet Enoku ba zie kenla Nzema ma se cheche ye ngure ke ye ba vasmani ye zie kala ne ba ave yo vre ye ba han be tibe kpuru anwre rosin jasen eja anoje katina feku ba won mutron de ye bo juru asante ba zie le kenya Nzema japadio nyovre le fin enani amasante ye nyezukwa adoke moidu se smari ya varizukwa ka angem diemdi obava ya yedebi wonzema azre ne azo no ko ba miane ya kpoyede man ye die be se kwo wosu azu ko mane a ega owu aduvrin anze ega tongo vura wa aduvrin gana gazi o modi Nzema azre zora ni anyovure le din hozukwa dede ne zukwa mweza asante tam ime ezukwa dede $2 billion ye wa $2 million $2 million ya asante ye wa na se simari ye wa rezwan ezukwa ne ababia ye debi wonzema azre ne azunzema Nzema okay ki ye de ke ale okay ye ngalo ye ho ye nghe mu ye ngobunu ye ngokuru ye ho le ke da bia ye ba ye ho ya ma ni ye hure yo vure no ko ke biala beri ye wu Nzema azre ne azu ka kre ezukwa ka mo iwa mo yiva igode mu an yije nu mo be se be ye rila e ka nwila be ye ngotron de ba pezon jo kan yazo isko wura ka abuzo amani se zukwa ka se smari ya wari a anye ya nyefi bobo ba va ya yide bi o Nzema azre ne azo amo ba via yide bi o Nzema azre ne azo zone tie ye kpo ye nwozo ania se dima bi ba Nzema azre ne azo na smari bi waka no mo odimo oboye kpan wo jimane be cheche ba mo ye o senti ereke onya jina blezo hane a oba ye debie ya mo nwurati ba mo ye an bra kumba ti ya hanane an bra kumba ba yo vro ba ziezo na yo vro mo ya hwuzu ka bia wo su azo ye zezie su azo Nzema ba me echi yesu bane na ye lo ye nwo na made bie a mo Nzema de la ye sahan ye jechike ba kpo ye nwo ye yimo yo bia ye kpanyina ye mo yo bia ye za yimo gar krunzu yo vineka an ba won ze de an yo vle gari ye nzo o Nzema da hu bia la simani pepo gonwa jakanzi ogon la ye boa an yo pepo jakanzi oni ejina bribi mo ahun jira unke oba honyuno oba pepo jakanzi an oba yi bavi ejimazon an enu nzo ne tie de Nzema ye de no ye nzo an ya zo tie ye no ye nwa Fondini sa chimeka ezukwe ka mo evalo oba bia yede bie wo isu azo oba bia yede bie wo isu azo ya ma isu azo ama kanza bobo chi atumu a ebejachi ezukwa na yeva eyeri bobo a yivezukwa ne ika ezukwe ka mo evala eba honu ala oba ma rosinja sin bie oba ma noje bie meni chi mo bezuan ekala o ma be bie obuzuan mmeri Nzema yejima ka wo isko braika sonakun evazon uzukane mango Nzema adene ka mokoti ye osa sukuru ken sambobo si bedrakene beye han bemma asante eva mike bie osu be pa hanke
se usu bempa meke bi usu bempa haneke ya hu ya ezirike kperi ke ye dwazo ye sen ye gana gas modins mazre na azora ye banyide bi be man ye zehe ya hu ya ezirike nzo ne etio meni ka mo labodo zo rosin jasen labodo zo be diezukwa ne begwa be kodokunu ben dwono nzema mu an mo be dezora an na kemoti a ongodwazo hanzan ndwokania be de na ke be ezukoti be wure envelope nu be ma ke be lie be say yes a master and be ko ke baba ha bobo ke de bi ese ye nzema ke ye hia bobala lalaila and be de ke edowro sinjasen wo ye nwu kekati eseri amahene ela bodozo an nzema teme sibe nwe asante kle bengre be kpare asante elka bia mo wala yu mo le no bobo mame owosko bi oboka nwre na nzema menwe ike se bi tafrache bengre bene meri mo bogwa bodo ni azu ike bodo no lazo ngban be kpare be sieze na ba bizukwane be jaza be sibe be ri amahene be memma ba wonzo be ko beba anazuma ni anga teme edowo eseri amahene la bodo zo anzuma teme be ko ba ha be size Bakuba ha besize he be ye ba nkeka chiye beru akania bakuba ha besize ma beka nzima manie ka moro konu mo koti vie do wrot njasen ya noje bedrabe ye be manzima enva da me kwarengida tu vre awreke kwa ka motos nsana ori azremre eheti yimu agum chelo ba wre ya pri ya manzima ba da na kware ya da na ta wrosen ne anoje ka china mbe wura anoje china mbe wu onhoro ngo bwanzima Rosin just move aka boxing your bobo or don't wrong of one'sma. So about our one'sma, and on na bodozo, na santi, emua, de milieka, and vengo kudukunu. Zunieti belling bainy, naba mumbaini blazonia. Zunieti, ye belling bainy, naban joining bainy, a jonlazonia. Naba juninga quajonla. A doros in just say la bodozo. De to kurechike was qua de milia $. Ibe gwa ikodokunu eshaka ibe chibi ebe wurese na ise o mukui orparazo famara fako yika modin zama zre ne azo ke na zama ne ya ye boy sesimari na bia ye kwenu wojima ne azo ne ya boa zama nga kuru a ane bra kumba tie be kunda ye vre de mu ane mo be piri de mu asante ne ga dran azora asante ne ko yerbe one be wote usente ka wura mu ka be zingrebe se be zingreba aha be pire ma be de mu be die masimari da yer kwenu wojima ne azo no nam ka sesimari ba ye kwenu wojima ne azo a obenye sku adari ari azo obezi su ala nreti ba mu betiare boti ma be mu ike angba be kwase be gwanzuma zre ne azo ima be mu ike be ngra be ne okechi o menimo be yeri asante garela asante ma be mu ike be ngra be ne okechi edokati na feku gale biela ojon isua mo wozrela an gale bia mo re gale pale mo re gradan pale la ojon isua mo wozra anyun hore edo ye ba pro ha ke be mieva professor enoku ye bi ezie gana gas ni azoa na ma me fa eyovre bi ezie no ko mo ma re gale mu anla wo mo ye Jesus basbel minya mo ko dierwo ba be fare asante bazie zo enne se be ngba yere enne asante se ba jono mo bere ekera okechi asante se ba jono ne kechi na nga ba jono ba homoa jono be nwe kesu aku biela oba ye boa ani obi suwa ne azo dehre ani obi suwa ne azo dehre mo la horo kwale o ma suwa ne la ya ma suwa ne diboa na te yo vre mo bo ba bo viri ka ba yala yo be ya boa mo suwa ne eriboa anga ba jono nyo asante se bella fria bejwazo na oma ba nwike ozengrebe no no kwasia so ye ne dwoke bie si wonzman han na setia ediare bobo nyofe etranse dunu dedi ebize da mu ne nwoke ne ye die nzima mu ne yeri mmeni ana yeri nane ye die nzima mu ne yeri mmeni ana yeri nane sabi otafracho memmo wi ahorba no ya budre o ya budre simari pogon simari podi ma simari poga simari no kwako fawie ofo wurokun abure dumanuti ari dwa meni doni ala enna kuno fonzumalan baba mazieke
Krofofre ezie ba doazo. Asante elkabia mo wala meda wasemi yomo. Wohireke ezingrebe. No mo emma wiazrezo. Ne ma kpundezukwa emmai. No mo ekpundezukwa efeko enzi. Nyamri jiro ezukwa na bia kun wakane wabie na fechi breku no Nzema na kemo metra medan ko mo kyereme. Ba ba mazieke. Krofofre ezie ba doazore. Edo bia mo ebanya video la sende megon esende emogon. Ezamba zroke. Anga subscribe mi YouTube channel na like na share na famame. Me da sonko bias nyamne eyira sonko biala.